Deutsche teлеканалу Киевтажин Версичуен Тылымын комитети ниц бир бу эл кыйрым тес журналистан болбы ноғырлойерн бяктықман ғулық долур дүйоқш. Илатқан бин Deutsche телевизион каналын продюсерн Фемина Аннин аноним кыйрым тесір бағандолш. Фемина да лочер Кавказя дюзал юқметкерлец ши сюжетке ачеш. Царах цайер Кавказя масидзу диалорглец. А когда вы поняли, что вы полюбили друг друга? А мы до сих пор не поняли. Кавказя юади да юқметкерлец шоу сюжетен турпыл гойлош Феминас постуатенер цоаqa контакте. Отздинацун телефон номерте WhatsApp хам qechir naga Kavkazki goğertaraца дита дач аборю. Эстимирован қолым боғын мысыл. Юг дүйсір дәтсел. Deutsche телеканал редактору Дзятка Тихан шейлытғамя билгалдеқір қиырым теш аноним ойызыргю шезір исолшыра тобеспет притолчайын Эстимирова Наталья. И өрсічір бұ оңжларыр қойыр, мемориал царық сөжғала болбешол. Шезір исолшыра тобеспет тайлычыр сөжғала шец ин халха. Тәуцін дық карир ғылғайчуа. Эстимирова елі халқ цүн киғч әғытне қиырымштүш республикерч әйдан бел хош сан. Шезір тайыл солшыра Эстимироваин рухирде тақоч бұ оңжлары хош санақия дайыдырдыр, бұ оңжларыр қойын итчо дәлі, иер бұ ғыл теліндәцел. Если туда